Jogo makeno joganda alora e county ma Mombasa no wuok tung mosuo gi tend county no kalora gi okang' mane gikawo mar ng'ado moko kuom yiende mantiere kar budho mar Uhuru Gardens e chuny boma ma Mombasa. Gise okang' makamano magikoni kwanata malo maduong' mag Oliktiga bende osebedo ka jotie yiendego. Gino ma bende osebedo kalombo kwan welo mathoth matimo limbe county ya Mombasa. Joja okoni giler koya Mombasa. En alwora ma Uhuru Gardens manie apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa. Kae, oganda mathoth osebedo katime limbe mar neno sanamu mag tunge lich, kaachiel kod Oliktiga tandawoya mosebedo ka jote yiende mantiere kae. Kata kamano, jogo makedo ne weche mag alwora ne obedo gi buok bang' yango ni tend county ma Mombasa ne ochiwo thuolo mar ng'ado moko kuom yiende manie alwora no ewi gino mapok oyangore maler. There are bat that lives in this place, and this is a bat that is his life species is in dangers. So if we need to protect these bats, we need to protect the citizen of this country, and we need to protect this park. Kukata hii miti ni kuwafukuza, manake hii ndio nyumba yao. Pili, hii ndio shamba tu peke yake imebaki ya kutupatia kijibaridi hapa Mombasa. Kila nafasi iliyopatikana wamejenga majumba marefu magorofa. Kisha hii Uhuru Garden ina historia ya kugrabiwa. Nakumbuka nyakati nyuma iligrabiwa. Sasa watakakata miti pole alafu waingie wairambe hii garden yetu. Na wakatuambia wenyewe kuwa miti 19 imekuwa identify, wamepatiwa na serikali ya county wakate miti hiyo. Sisi tunasema mtatuua. Hatutakubali. Maduong' magiywago en midhiero mapek kidek kwako county ma Mombasa kaluwore gi weche mag lokruok mag kor lwasi to chutho e kindeni ma oganda jo Kenya ijiwo mondo mi opidh yien kendo rito bunge manitiere. Gidwa ng'eyo gimomiyo tend county ma Mombasa ne orem kelela mar chiwo ler ewi okang' mane gikawono. Na miti si ya county, miti ni ya Kenya Forest. Forest hawajatoa ruhusa ya kukata miti. Kwa hivyo hata wakisema wanaenda kuinvestigate, investigation haiwezi kukamilika mpaka Forest Department ituambie ilikuwaje hii miti kakatwa. Katiba inaturuhusu watu wapewe ujumbe, what is we call access to information. The citizen na wale ambapo wanastahili kwa hii park hawajui kwamba kwa nini inafanyika. Tukauliza ni kwamba there's poor coordination within the county government. Inspectorate haijui, Ministry of Environment haijui. Lakini leo pakavu mchana peupe watu wapita wakata miti more than 100 years nasikia. Huyu mzee amesema walipanda na watu wa KPA hapa. Leo wanachukua rais kwa sababu ya corruption. Hatutakubali, tutatoka na njia zote za kisheria. Wach mabende ne osema lich mokalo gi moko kuom jotelo Mombasa makoni tend county koro dhi ataro mar chik ewi chenro mar pidho yien kod rito bunge mantiere. Sisi tunazunguka tukipanda miti kama watu wa Kenya. Rais ameitisha mwito tupande miti bilioni 15 ndani ya taifa letu. Na kila sekta wamepawa idadi ya miti ambao watapanda. Leo viereje mwaenda kutukatia miti ya zaidi ya 1100 miaka, alafu munatuambia ni athari kwa wanadamu. Ile miti imekaa pale Uhuru Garden, imekaa kutoka wakati wa uhuru. Kabla ya uhuru ile miti iko. Leo tunaikata kwa sababu tawi moja lilikuwa limekaa vibaya. Kata tawi lakini usikate mti. Tunataka tuongeze upanzi wa miti katika kaunti ya Mombasa kwa sababu hatuna misitu. Kata kamano, apis mochung'ne weche mag pi kod lwasi e kaunti ma Mombasa koni yiende ming'ado gin mago makidek kelo midhiero e sechege ma koth chwe, kako machielo bende gikoni tend county biro chiwo ler matut ewi wachno. Gavana hajakuwa na njaa ya kukata miti ende akauze. Tutatoa report kama county government ya Mombasa kwa nini miti ile ilikuwa ni yenye kukatwa katika maeneo kama haya. Mimi nimezungumza na county conservator. Ametuambia kwamba haukufuata sheria kukata miti ambayo imekuwa ikitupa kivuli katika garden yetu ya Uhuru. Kuna mimea, kuna viumbe vilivyokuwa vikiishi katika ile miti. Vitakwenda wapi? Vitakwenda wapi? Chenro mar ng'ado yiendego kata kamano ne ochungi bang' jokedo ne weche mag alwora biro mager. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend piny Slovenia Nataša Musa ogolo kwayo